nazar, samo onako što gledaš očima i tako dalje. Pa eto, hidžra bi bila upravo taj put Allahu, da se malo probudimo, malo koliko je moguće da se konektimo, da se smanji to griješenje, da, eto da, što kaže Alejselam, posle lošeg uradi nešto dobro, pa balansiraj, jer to dobro će malo ono popraviti, nemoj da bude sve loše, eto, sad uradio nešto, sa djevojkom popravi nešto, pa možda se Bog smiluje pa da popraviš se, pa da ti u srce dođe, rekni ću jesu odvratno, pa dokle ću ovako živjeti, možda bilo da budemo ravni i ljepši, da normalno živim, a ne u takvom ovom ludom životu. Eto, svi smo mi došli na ovaj svijet. Kad neko kaže ovdje u Sarajevu ima puno došla, došli, doselili se ovdje. Svi smo mi sa onog svijeta iz Berzaha, iz Ezala, kako god hoćete, došli ovdje da boravimo na kratko vrijeme i kad bi 1000 godina živjelo, opet će biti kao 1 sekunda. Eto, ja mi se čini prije 30 godina ja bi ovdje u Sarajevu, u medrese, eto vidi kako to prođe. Ne znam ja šta je prošlo. To je to, neki filozofi, neki stručnjaci objašnjavaju, samo život vrijedi iz jednog trena. Kelem jelbesu ila sa, sve će biti kao jedan čas, ne dan, čas, sa, čitav život ili 100 ili 50 ili 200 godina, sat. I onda kontaš imali računa zbog jednog sata izgubiti vječnost. I šta je sad fino? Znaš, kažu, nemaju ružne osobe, nego kakve imaju osobe? Oni koji se ne sviđaju. Znači, to što mi sad mislimo da je nekom fino, nekom bi to bilo ružno. Čime se budala ponosi, pametan se stidi. Zavisi kako se sebi skonto taj život koji živiš, koliko se našao tu zadovoljstvo i tako dalje. Znači, ovo bilo otprilike kroz ovu hidžru, da eto, bar smo valjda nekoliko poruka izvukli i još da vam za Ašuru kažem sad u srijedu, u današnji dan je 10. Muharem, ko može i postiti, tako 9. i 10. utorak i srijeda. Nagrada je velika, za prošlu godinu gdje se opraštaju i najbolji post posle Ramazana je post u Muharremu. Pa kome se dade i kome ne da, nije naređeno i ne mora. Imaju dvije stvari koje se desile za taj dan da uzmemo iz njih poruku, o Nuhu, Pejgamberu i o Musa, alejselam, da progovorimo. Jevreji su taj dan postili, znači 2000 godina su pamtili događaj kad je Allah spasio Musa, njegov narod, od faraona i njegov naroda. Da ne miješate Izraelčane, Jevreje, kao Musaov narod i faraonov narod, njegovu vojsku. Vađunudehu. Baška je faraon i njegova vojska, baška je Musa, alejselam, i njegov narod, Izraelčani. To je jedan narod koji je Allah odlikovao na svih naroda. Najviše im davu. S nebesa im, šta im je salazio s nebesa? Dvije stvari, znate koji? Hrana, medna rosa i pećine ptice. Pa im se more rastvorilo. Vidjeli čuda, Musa u štap 12 vrela probrila. Zmija koja se pretvarala štap u zmiju. Znači, vidjeli su čuda i čuda. I čuda opet još veće kad su more prešli, naišli na jedan narod koji je drvo obožavao, kažu oni kalu ja Musa dža'al lana ilahen kema lahum alihe. O Musa, da i nama napravi Boga, da im malo što imao slično. Pa dok je ošao s Bogom razgovarati, hele, pošlo obožavati zlato. Čudan narod koji je vidio svojim očima super čuda. I Allah je taj narod spasio i oni su, znači, pamtili to. I tako su 10. Muharem postili. Pa kad je Muhammed sam došao u Medinu, znate koji je vrijeda posti taj dan. Kaže, što zbog toga? Kaže, mi smo preći Musavu. I onda je vrijedio da se taj dan posti dok nije Ramazan propisan. Pa kaže, ako budem do godine živ, posti će 9. Znači, bilo bi dobro 9. i 10. dan posti. Eto, oni pamte, znači, taj događaj kao što su i mušici imali od Ibrahima. Znate šta su troje mušici od Ibrahima, ali samo naslijedili? Ebu Leheb, Ebu Džehal i ovi ostali. 3 su stvari zadržali od Ibrahimove vjere. Znate koji? Jeste, hađ na svoj način, goli što su tavafili, znači ipak su hađ, zatim klanje žrtve kurbana i treće je džerašenje, sunećenje. Znači Ebu Džehal bio osunećen. Znači zadržali su to troje. Tako da su Jevreji to zadržali da u znak zahvale Bogu što je Allah spasio Musa od faraona. Znate li koliko se Musa spominje u Kur'anu? Mnogo, a faraon još više. Što se faraon toliko spominje u Kur'anu? Šta je faraon? Čega je on simbol kroz Kur'an? Simbol sile, oholosti. I faraon, svaki narod ima svog faraona, svog silnika. I ti si u kući ili neko, u državi ili u selu faraona, ako hoćeš ti da kažeš ja sam tebi sve. Šta si ti? Nisi ništa.
Znači, nemoj ti biti kroz život sutra da dobiješ neku funkciju, postaneš političar, jak biznismen, pa da se osiliš pa da postaneš faraon. Znači, što bi rekao Gazalija, ovo poruka od faraona zbog Musa a.s. jeste, svi smo mi potencijalni faraoni. Kad nam se pruži prilika, sad vi kritikujete profesore, ne valja, nepravda, ovako, onako. Sad za godinu zadnji da vam rekli, sad si ti profesor, pa švi kako je. Odmah ćeš ti sad svoju pravdu krojiti. Neće više biti ni nauk ona koja se sad, u toj poziciji kojoj se sad vi nalazite. Odmah ti se pamet promijeni. I dok si surom, onako aškoješ, ti se šeitaniš, dokazuješ, sutra kad se oženiš, vidiš ti, to je tvoja žena, pa ti s njom vjenčao, ti već držiš kao da je tvoja ona roblje. Ili ona kad nisam tvoja robina, neš ti kako ti hoćeš. Znaš, onda se stvaraju zakon, nije više nauk kako dok ste bili slobodni, dok se niste vezali i tako dalje. A šta je najbolji? Da budemo slobodni čitav život, da robujemo samo Bogu, a ne da ne budemo potencijalni faraoni. Jer ljudi se iskušavaju, kroz ovu knjigu Insan sam baš to gledao te ajete i pobilježio sve ajete koji govore o insanu. Na 63 mjesta Allah spominje insana, ne muslimane, kršćane, jevreje, insana kao sirovinu jednu. Da mi tako razumijete. Svi insani su insani, jel da? I nevjernici, i kršćani, svi su insani. Sve je to u PDK, znaš, da ti sad misliš šta onaj misli, šta će misliti. Sve je u PDK. Kad bi sad vidio šta ljudi misle, gledao kroz njihove duše, nema šta vidjeti. Isto se mrzi, svi sad na dunjalku god mrzi, isto će pričati kako mrzi. Nema modernog mrženja, da onaj prije 1000 godina nešto drugačije mrzio, i on isto mrzi, insan ko insan. Ili da ti kažeš sam sad savremeno zaljubio. Ima neka moderna zaljubljivanja, tako dalje. Znači, sve je to. On ti priča o svojoj ljubav, o svojoj patnji, o svojim bolovima i tako dalje. Ili bolest, ili bogatstvo, oholost. Evo, sve je to tako kako je Allah opisao insana u Kur'anu. Pa je vrlo važno ono što si ponizniji, sve si Allahu draži. Allah te više uzdrži. I ovo znanje koje ti stičeš jeste samo dar Božji da otkrivaš ono što je Bog dao da se otkrije. Da ne pripisuješ to sebi, nego da tako naprediš sutra, ko zna, dokle ćeš dogurati, tako dalje. Jer znanje, što više čovjek uči pravu, što uči, sve više ponizniji. A neke ljude znanje udaljava od Boga, da znate. Ve adallahu Allah ala ilm, kaže njihovo znanje odaljava, u zabludu ih odvodi. Jer znanje pripisuju sebi, ja sam akademik, ja sam doktor. I tako dalje. A Muhammed Ali Salman Hazret Omer nimao nikakve diplome, nijednog rada školi, danas ga proučavaju doktori. Vidite koliko je on bio velik čovjek. Ali kad imaš vjeru, ne možeš biti ni glup, ni mutav, znači vjernik ima svoj razum, svoje svjetlo koje mu Bog daje. Ali šta su, vidite, ashabi, imali su poslanika i učili, koliko su on od njega naučili. Znači, poruka spasavanja Musa a.s. njegovog naroda jeste shvatanje božanske moći da će Allah sve silnike tad kazniti. Doće kraju kao što je faraon došao. Pustio je do određenog roka, jer kad bi Allah odmah kažnjavao, ne bi ništa pogriješili. Jel me razumijete? Kako bi silnici odradili svoj posao da ga Allah odmah kazni? Jedan je u zatvor, tamo Egiptu rekao jednom, kaže, hajde, kaže, nek ti pomogne tvoj Bog. Gdje ti je tvoj Bog? Pa kaže, kad bi ti tvoj Bog sašao, kaže, ja bi tvoj Boga svezao i zatvorio, ne uzbila. Ali odmah za nekoliko dana išao za jednom prikolicom, bila armatura, kaže, tako je se skrhala armatura na to auto da su ga na komade rizali da bi ga izvedli iz auta. Allah ga je kaznio zato što je se silio. Allah može da interveniše odmah, ali neke silnike pušta do određenog roka da zarade to što treba da zarade. Zato nemojte biti faraoni, budite robovi, a ne bogovi, jer faraon je rekao, ja sam Bog. Jer u čovjek se to pojavi. Čim imaš para, zdrav si, imaš vlast, ti hoćeš da budeš gospodar. Zato je svaka vlast koja se ne oslanja na Allaha mušrička. Ona hoće da ima sve svoje sisteme razredne da je ne može niko dohakati. I ti hoćeš odmah kod sebe, odmah imaš svoje društvo kad se treba pobiti, znaš, bilo šta da se ogradiš. Osim oni koji se na Allaha oslanjaju. Ja sam sad pričao slučaj kako je se Šafija, da vam to ispričam, ima na YouTube, sam pročitao, ne znam da li imate vremena. Se čitali kada je došla žena da ga potvori. Ovako on držao predavanje kao vama. Dođe žena i vrati, kaže, šta vi njega slušate? Šafija, veliki imam. Kaže, on je sinoć sa mnom zinalku činio. Žena ga javno pred svim učenicima okrivi. Šta mislite sad da je sam pošao pravda? Da li bi mu vjerovali? Pa neki bi, neki ne bi. Podijelili bi se. Već su neki odmah izašli. Čim su čuli da je ona rekla, već šta ćemo ga slušati, vidite kakav. A on rekne ženi ovako, kad je malo se sabro, kaže, koliko sam ti dužan?
Oni razmišljaju, one se na Allaha slonu. Pazite, kad ti Bog interveniše, to je najbolja opcija. I dok je to se dešavalo, učenici mu vele, imamo što joj priznaješ. A on kaže, pa dobro, vi uzmite od mene ono što valja. Ja sam ko ona hurma. Ono što valja, pojedite košpu, bacite. Eto, nemojte sve od mene uzeti. Jeste razumili? Isto ti od profesora, on ti pokaziva pravo, znati, kaže, vidi ga, on je kurvar, on je vaki, naki, neće ja njega slušati. Pa on ti govori jake stvari, pa nauči od njega voziti, nauči od njega biznisu, ne znam, ekonomiji i bilo čemu da te podučava, elektronici i tako dalje. A on to što griješi, to je njegovo. I on ima tako kaže. Umeđu vremenu neko doleti na vrata, kaže, požar, kad se ona žena okrenula, tu njezina kuća bilo blizu, Allah je dao da se njezina kuća zapala. Ona kaže, moja djeca, i Šafija, učenici, svi tamo, i Šafija uspije jedno dijete da ju spasi. Kaže, evo ti, evo, on joj sad spašava dijete. Kad je ona vidjela koliko je Šafija dobar čovjek, onda je rekla pred svima, kaže, da vam kažem istinu, Jevreji su me natjerali i platili, potplatili, kako hoćete, da ja njega potvorim, namjerno. On je čist. I onda mu vele, pa što nisi to odmah tako ti sebe opravdao? Pa on kaže, da sam se pravdao. I vi što bi mi povjerovali, u vama bila klica, ono, malo opet bi ostalo, pa možda, ono, naš, ono, učinio zinalu. A ovako sam se ja na Allaha oslonio da mi Bog riješi moj slučaj i Allah najbolje riješi. Jel najbolje riješio? Da je se pravdao, ko zna na što bi izašlo? Ono bi se i dalje trejalo. Znaš, isto na Facebooku, kad nešto puti prijati. Znači, ne možeš ti to zaustaviti. Sam neko nešto provali, to ode. Pravdaj se ti, ode tu. A kad se na Allaha osloniš, onda Allah najbolje razjasni taj slučaj. Pa eto, i vi se na Allaha oslonite, bez obzira kao je mladi, ljudi su, koliko je Fatih imao godina kada je osvojio Carigrad? 8. Pa ja, znači, da ne bude ono sad da ste vi baš toliko, baš mladi, ne mislim ono, da se starali, vidite, ljudi su mnogo uspjevali u mlađim godinama. I druga poruka od Nuha, Pejgambera, jer je Nuhova lađa spašena na 10. Muharem. Tam se nabraja još 10 stvari, ko zna je to sve tačno. Ali ovo dvoje je sigurno, da je Nuhov narod, pa to se zove Ašura, ono, da se 10. dan Ašere, 10 sprema i ta, kako je zovu, Ašura, bar 7 žitarica, kompot se napravi u znaku sjećanja na Nuha, Pejgambera, on je dugo živio, a on je rekao onu izreku, kaže, kad su ga upitali kako si provo živio, kaže, kod da sam jedna vrata izašao, na druga ušao, a 950.000 godina koliko živio. Toliko pozivao sam 10 ljudi, sam imao uzao se, pa pravio lađi i tako dalje, a šta je poruka od njega, znači ta jedna ustrajnost, a ti uradi što je do tebe, da te ne može tvoj narod tužiti, da tebe ne mogu tvoji roditelji tužiti ili ti roditelji da tužiš zbog rečega. Nek svak svoj posao radi, a Allah će spasiti na kraju vjernike. A neće spasiti oni koji ne valjaju, taman kad bi bili ne znam koji svoji porodici. Kao što nije spasio ni njegovog sina, ni njegovu ženu. Jer je bio gajru sali, suprotno od onoga što je dobro. Pa bi bilo dobro ono što neko bi rekao da se pribrojimo koliko nas ima u ovoj lađi, Nuhovoj lađi ili džamiji, da vidimo koliko nas realno ima. Ovo smo sad imali popis koliko nas ima Bošnjaka, pa trebali bi pitati koliko nas ima klanjača. Kar jedan je otac htio da bio on vladar, kadija šta je bio, pa trebali ga naslijediti 2 sina, nije znao kojeg će. Pa kad radje, ovo sam jednog alma slušao skoro, zovi ljude, ja kaže prvo jednom sinu, sutra ćeš navečer zvati ljude na večer, sjacije. Ono što god ima u džamiji, zovi, jer to su ti provjerim, to su ti što su ulađi. Zovi sve na večer, da vidi otac kako će reagovati sinovi. I ovaj zovnu i kogod je bio u džamiji rekao, hajde kadija, zovi na večeru. Kad ovaj drugi sin prekstra zvao isto na večeru, ali nije sve. Nego kako je ko izlazio, pitao je pojedinačno šta je hođa na jaci učio. Samo dvojica rekli šta je učio. Niko nije imao pojma kad vi niste bili u džamiji, vi ste bili otkačeni. Vi niste slušali, vi niste uopšte bili svjesni gdje ste došli. I on sam dvojicu, kad bi to sam 2 čovjeka u džamiji, ne kar ovac od 2 dvojica bili svjesni. On ostalo onako došao u džamiji. Kar ti ćeš me naslijediti. Hoću da kažem da, eto, malo budimo svjesni, ne ono koliko nas kvantitativno imena, alhamdulillah da nas ima ovdje u Bosni. Drago mi da nas ima ovoliko koliko ima, koliko je rečeno već na tom popisu, ali bilo bi dobro da se mi pribrojimo koliko nas ima ovako koji smo vezani za džamiju, jer ove džamije će svjedočiti na naš korist. Džamije će svjedočiti da smo bili u džamiji, jer i ovi jezani, džamije, i ono mjesto gdje na seždu padaš. I bez obzira, kažem, sad je Deđal omogućio da se vrši zinaluk, tako, bez ikakvog stida i tako dalje, ali bar budi vezan za džamiju. Znadni za Allaha, bez obzira, kaže Islam, kad ne činiš širk, nek to bude konačna poruka večerašnjeg mog
druženja s vama, nemoj Bogu širka činiti, budi čist vjernik, monoteist, kako se vjeruje da je Bog moćan, da je on jedan jedini, ne mogu ništa ravnim smatrati. Ni doktora, ni oca, ni mati, nikoga. Ovo baš la ilaha illallah. Nek je Allah iznad svega. Znači, ne može biti ni djevojka, niko ispred Allaha. Znači, pa bez obzira koliko te grijesi odnijeli, znaš za Allaha i Allah će znat za tebe i pomoće te kad tad. Bez obzira koliko otišao u biznis i kute sutra neki, ali nek si u onom vozu koji vozi za hiret, za džennet, nek nisi u tam pogrešnom vozu. Uđi i pita koji je ovo voz, kud vozi, pa bez obzira šta u tom vozu radio. Džabati vam kad bi na file klanju ako ode pogrešno. Ode vam, ode kud ne treba, skrha se. Evo ta knjižica, vi znate da vama dajem duplo jeftinije što ste vi studenti. Fina je knjiga, ima ovdje 100-tinjak fini priča, pravi priča. Ima i dobri izrijeka, što sam ja skonto da vrijedi. Možda od 1000 pročitam, ja sam možda 100 zabilježio. I jedna priča, najljepša koja ikad ispričana o Jusufu i Zulejhi. Onako, prilike kako svi komentaršu malo iz mog ugla, ja imam jedan jednostavniji način pisanja u svom stilu, da svak razumije kako nas je poslanik naučio u kelemu nas ala kadri u kulihim, govori ljudima kako to mogu razumjeti. To je vrlo važno, znaš, mi smo mnogi opterećeni kako mi rečenica izgleda, ne kako sam poruku slao. Jer ti ako želiš djevojci kazati nešto važno, pa ti ćeš joj kazati da to ona razumije. Jer će biti teško ako budeš se mislio, joj me razumela, šta sam ja ti o njoj reći. Želiš da sazna da te voli i da ti nju voliš, da ona tebe, da bude obostrano. I insan na 63 mjesta pročitate da nema ni jednog ajeta o insanu da govori dobro. Sve je negativno. Da je insan čudna tvorevina. Ništa da valja. Sve ono što ne valja. I Bog je stvorio takvog insana i dao tom insanu Kur'an da ga vodi. Jer bez Kur'ana insan znači nešto što visi, što je nešto u zraku i treba da se prikači. I zato Allah objavio insanu, Ademu, alejselamu, nekoliko riječi kao uputu, pa i dalje kroz sve pejgambere 124.000 poslanike slao je uputu da ne bi lutali. Femenitaba hudaje fela yedillu vela yashqa. Ako bude slijedio uputu, neće zalutati, neće se patiti, neće nesretan biti. Znači, nek si u vezi, nek se svezao za Kur'an, takav insan, jer da je pozitivan, onda mu ne bi trebalo objava. Jel me razumijete? On je jedino gdje se spominje insan je u Vetini suru, naliko Vetini. Lekad halaknel insane fi ahsani takvim. To što Allah kaže, jedino što je kao pozitivno jeste da je Bog stvorio insana u proporcijama najboljim. Ahsanu takvim znači najljepšim omjerima, i duhovnim i fizičkim. Nema mahane, pogledajte bilo šta na insanu da oduzmete ili da dodate, ne bi valjalo. Da recimo ima 2 nosa ili 1 oko, bilo šta ili 1 uho, tako bi to bilo krnjavo, ne bilo fino. I kako to sve funkcioniše, samo oko koje uvijek stalno se vlaži, ili da jezik nemaš pljuvački, ili da je donja vilica statična da se gornja miči kad pričaš ili kad jedeš da se zanesvistio. Bilo šta, sve, znači 100%, ili recimo, kako se ima tamo matematici 1, koliko ne ide, da je sve jedno od jednog odmaknuto. 1,68. Ja, tako nešto. Znači, i tako i svijet i Meka odnosu na svemir i zemlju i tako dalje. I insan, znači, sve sa super proporcijom. Pa ja sam spomnio go, ako se gleda na Alfi, Ive Prste, rekao kako je Bog stvorio nejednakim. Kad neko hoće reći da nismo svi isti, rekao, svi smo mi upet dijeka, u stvari Bog nas je stvorio na kalup kako je stvorio insana. Insan je takav kakav je. I prihvatite ga kao takvu japiju. Ali kad govorimo o prsima, pogledajte kako oni imaju svoju funkcionalnost. Nijedan nije isti i ne bi valjalo da se. Šta ti misliš kad bili sad mali prst volikivati? Sad hoćeš šipti šapu, ovo bi se slomio mali prst volikivati. Znači, ne mogu nikog nudati, ne mogu ništa šipti. A vidiš kako palac onda to sve zaokruži, kako to. Znači, oni trebaju da budu nejednaki, ali mogu zajedno svi posao uraditi. Vidi kad se svi sastavljeni da mogu vidiš. Evo vidiš, znači moraš nešto upatiti kad sad. Znači kad se pokore i neki manji, sad malo manje sagni, ovaj veći se više sagni. Znači ima i veliki manji ljudi, bistri, pametni budala, ali svi zajedno možemo nešto da uradimo. Tako da nam Bog daje te i šarete i ruku i ovo 81 i 18 je 99, jel? A 81 manje je 18, koliko je? 63, koliko poslanik živio godina. Znači, ko razmišlja, posebno medicina, ima ovdje medicina,
da stani ovdje da studira medicinu, jel da rijetko? Aha, oni su možda na Bjelavama, gdje govorili? Bjelavi. Aha. Morate vi čitati nešto, ono, koliko je tijelo samo čudno da vjeruješ da je to Bog tako savršen. Znate kako jedan doktor pošao klanjati, sam pričao tu. Pošao redovno, klanjao ni prija. Kad je ovo, recimo sad, evo prije, kad ja vama pričam, ja dišem, ali da bi prožduru nešto. Mora se sad dušnik zatvoriti, a da jednjak se otvori ona. Dok tereš pljuvačku, nema govora. Ima jedna klapna unutra, ona mehanički radi. Kad ti hoćeš, kad govoriš, ona je otvorena ovuč, kuda diš. Hoćeš li prožeti nešto, nema priče. Onda se ova zatvara, druga se otvara. I to ide tako. Ko bi to projekt drugog osim Bogu? Da je tako sam, nema slučajno. Bilo šta da pogleda. A po osnovnom duhovnom poimanju ovog razmišljanja, misli i tako dalje. Koliko misli prođe kroz glavu danas, kaže jedan američki psiholog, doktor. 70.000 misli. To ide, to cirkuliše i tako dalje. Znači, mi smo jedan zatvoreni, svi smo unikati unutra. Niko ne zna šta je u nama. Jel da, sad mene svi gledate, gledam ja vas. Niko mi ne zna ovdje šta je unutra, jel da? Dok ja sad pričam, mogu ja nešto drugo misliti. Isto kad ti lažeš djevojci, znaš, ona je petljaš. Iako se to mora osjetiti, ali ne vidi se. Znači, samo Bog zna šta je u nama, ni mi ne znamo tačno. Kad neko kaže, znam ja njega, ne znaš ti ni ti sebe, niti kamo da njega ili nju. Znaš, to ti sam misliš da zna. Pa tako da je, knjiga je 10, za vas je 5. Pa to, ako vam nije žao, znaš, poslaće knjiga, neko mi morate pokloniti, ko nije dobar uvjeri, jer ovdje ima fini, jaki priča, poučnih priča, životnih, hoćete bar jedno priča, gledam izreku. Hajde vidim šta mi se otvori od izreka. Evo ovako, evo šta sam prvo vidio ovdje. Kad sve imaš, ne vidiš ništa, progledaš kad sve izgubiš. Znaš, kad čovjek ima svega, onda on se zanesi. Tek kad mu nestane svega, šta ovo mene Bog kažnjava, šta ovo ne ide, ili na ispitne bilo gdje. Imate nešto pitat? Evo, kaže, dvojica kjafira razgovaraju. Kada di god dojdemo, kada ovih muslimana, ima ne moramo više ostati od njih. Da li Evropu, Afriku, Aziju, čak u avionu, gdje god uvijek sa poslom Arapa. Onda mi je kada otići negdje gdje nema muslimana. Tu jedan musliman je slušao kada idete u džehennem, tam je jedna od priča, kratka je. Dobra. Eto, ja sam potrudio pa sabrao ovo samo. Sada u kolobar je 3 marke sok, još 2 marke dodati. Zbog vašeg dobra, da možda nikad se ne zna na nikoga. Meni se jedan sazina zahvalje prije 2 godine kako sad redovno klanja. Ja bi vas savjetovao da redovno klanjate, bez obzira koliko griješili. Jer da je to malo obaveza, ali veća obaveza Teretanović valja se svaki dan šminka. Samo kad bi djevojka izračunala koliko se danas šminka, mogla bi sve namaze obaviti. Koliko se priprema za sastanak kad Bogu hoćemo našno kad se abdestimo, to onako malo. Nije našto taj abdest nije navodno. A idemo s Bogom pričati. A s momkom to je reći doživljaj. I ja to razumijem. Jel? Pa dobro, šta bi, to je malo šejtanuka ima. Znaš, dokazivanje. Evo kako se jedna, ovdje ima fina priča kako se jedna udala, eto da sad tim završim, vidim još slušate. Jedan je se tako zaposlio, 4 godine radio i zaradio fino para i kaže ocu, baba nađi mi šta god fine keve, curi kako hoćete, kad ja bi se oženio, kaj ti babo što izabereš, i meni će se svidjeti. A baba je išla na onu opciju da bude vjernica, pa makar ne bila fina. I on kad je došao da vjenčanje, ona je bila s nikabom, skroz pokrivena, nije ni vidio. Sad vjenčala se prva bračna noć kada se ona otkrila, ne samo dvuknu, znate li? Samo dvuknu, rekao, babo, šta se? Ja sam 4 godine zmogao ga štedio i on je u tom takvom polu i zaspu. Ali djevojka je bila stabilna kod tvrđava, onda mene ona pobudi, osjećajnost, zar mora neko ovakvu vjeru doživljavati? Znate šta je njezina želja bila? Ona je znala da nije fina. Iako smo rekli nema ružnih osoba, imaju samo neko nam se ne sviđaju. Ono što tebi fino, nekom se ne sviđa nikako. Znači nema generalno fino. Neko se zaljubi ružnu ženu za njega, kad je on svojim očima gledao, ona je sve ko ona je međunom Lejlu. Kad je vladar vidio Lejlu, kad nisi ti Lejla toliko fina da zbog tebe mak poludi. Kad je vladar, nisi ti poludio, on je lud. Vladar je gledao svojim očima, a nije Međnunovim očima. I on zaspo, ona u neka doba noći kad budi, on se ništa. Kad ona polije ga vodom, kad diš se na noćni namaz. Da klanja. Kakav noćni namaz. Kaže ona njemu, slušaj, ja znam da nisam fina, ja znam da se ne mogu udati,
Ali ja sam Boga molila, imala samo jednu želju, da je upotpunim i ovaj hadis, pored svih hadisa. Pazite sad, ti čitaš hadis kako treba nokte rizati. Pa da reži kao poslanik što je rezao, recimo, počneš odavde. Kaže prsta, ideš ovako, prelaziš na lijevu ruku i završavaš na ovom palcu. Znači, uglavnom odavde počneš, ideš na mali prst i završiš na ovom. To je po sunnetu rezanje noktiju. I sad kažeš što je tu, pa nije to teško, sam kreniš ovako, ja sam naučio, ja sad tako. I kad god hoću rezati, na mi padne poslanik. I bez toga, i sa salavatima, ali uvijek mi pengamber nam kad hoću rizati nokte, da nije to mehanički. Jer ciljano moram odavde početi. Ali od svih hadisa koje bi upotrijebili, haj kako ovaj hadis upotrijebiti, valja se udati. A zna da nije fina. I ona je Boga molila da samo taj hadis u praksi dođe da probudi čovjeka na noći namaz, ne da čeifi. U bračnoj noći prvoj, nego da ga probudi na namaz. I kaže, ta mi je želja, meni Allah udovoljio toj molbi. Tako sam se udala za tebe, zbog te želje. I on je ustao i klanio sa njom. Kad je predao selam, kaže, ništa ljepše u životu nije vidio od njih. To je bila jedan karamet, da ne kažem čudo, muđiza. I sva djeca koja se izrodila iz tog braka bili su hafezi. Ali ovdje govorimo zbog te želje. Ne mere vjernik biti ružan. Kad je neko dobar u duši, fin, nema veze šta to sad znači, ako ti vidiš da je žena posve pokvarena, šta znači što je nešto kažeš ti zgodna ovako, onako, to je sve stvar našeg ukusa ili naših misli. Ahmed ibn Hanbel kad je ženio, dvije sestre bile, jedna bila čorava, jedna oko druga bila ispravna. Kaže, koja je boljeg morala? Kaže, ova slijepa, kaže, nju ću ženiti, nju je ženio. Ali ovdje je problem šta ko traži, to će i dobiti. Pa ono rečeno, ko ženi zgodno ženima će divne noći, ali crne dane, baja tako. Evo, to je to. Drago mi je što ste došli u velikom broju. Ako ima neko nešto da upita, ja možda bolje pričam kad bi me nešto upitala, ako ne. Ja sam s prikolicom ovdje došao iz Zenice. Znate šta to znači? Pa ja došao sa ženom, jer valja sutra kad se oženiš, valja na tu rikverc voziti sa prikolicom. Ako nisi dobar šofer, udarit ćeš ništa. Ali eto, fino je da čovjek bude oženjen u ovom vremenu, ovakvom kako sada živimo, najbolje da je čovjek, momak, svejedno, oženjen, jer izazova je mnogo i oženima, a kamoli momcima, jes bogami. I sada u ovom najbolje da sačuvaš svoju vjeru nekako, evo jedan je vođa, otišao ovce čuvati, žena mu umrla i troje djece je ostalo ošao u brda da ovce čuva. I najlakša sad opcija da sačuvaš vjeru jeste da ne znaš ni zašto. Za sve ove, za ovu formatiku ovog, da li si ti u trendu, da li imaš mail, znate kako ona se zaposlio zbog maila? Ste čitali? Tražio posao, pitao ga jednog, došao u tom godinu, šta ću raditi, pogotovo mogu zvijevce ove čistiti, zahode. Pa dobro to, hajde kaže, čisti kad hoćeš. Ali kada da mi reci mail, pa ću ti ja to mailom proslijediti. Kada nemamo maila, kada neš ni raditi. Znaš, nemaš maila, nisi napredan. Znate li? Ne. I on se, evo, brzinom, imao $10 u džepu, ali njemu je krenulo na pijaci da malo priprodaj, pošao rad na pijaci. Malo pomalo pošao razvoziti robu. I onda uzme tamića kamion i tako je krenuo. Ne ide svakom, od 1001 kreni tako. Da ne bude sad da idem ja na pijaci sad 10 para kada krenim. Neće li me krenuti onaj posao. Njemu je krenulo. I kad je postao veliki bogataš, postao najveći distributer robe u Americi, znači ima svojih na stotine kamiona, onda je ošao da osigura svoj kapital.